bakunzi bacu turabiyegereje mwese aho muherereye mudukurikiye. Iyi ni Kivu Connect nk'ibisanzwe turagarutse, twongeye kandi kubirizaho mwese. Turashimira kandi n'abantu bakomeje kutwandikira n'abamaze gukora subscribe, hanyuma n'abakomeza kutubankuraje mu byo dukora, ni by'agaciro. Hanyuma twibutsa n'abatarayikora kugira ngo mukomeze mubikore, ntacyo bitwaye kudukandiraho rwose. Kivu Connect ni yacu, ni yanyu, igakomeza igatera imbere. Uyu munsi rero turabanza dusuhuza abantu aho muherereye hatandukanye. Turahera i Burayi, mu Bubiligi, mu Bufaransa no Scandinavie n'ahandi hose hari abantu bumva ururimi rwacu, ndetse turambuka hakurya y'amazi muri Afurika mu bihugu bitandukanye, muri Congo, mu Rwanda no mu Burundi, abari ruguru iwacu mu Minembwe, ku Ndondo, umuco hagati, za Rurambo, Gatobwe muri Plaine, za Bukavu na za Uvira ndetse na Goma. Mwese turabasuhuje, kandi turizera ko bimeze neza nubwo bitorosha, ariko Imana yarahabaye kandi turabyizera ko bizakomeza kugenda neza. Abari muri Amerika, muri Canada na Australia, namwe turabasuhuje. Imana ikomeze bagirire neza, kandi mwese aho mutumva muri mukomeze mudushigikire nkuko twakomeje kubivuga. Uyu munsi rero dufite ikiganiro kiri buze kugaruka none mu karere kacu. Nkuko mubizi, akarere kacu kagize ibibazo by'intambara, nkuko mubizi Congo surtout muri Est yagize ibibazo by'intambara, hanyuma intambara yangiza byinshi. Hari abantu benshi bagiye bayigiramo uruhare, aba promoters bayo, aba initiateurs bayo. Hanyuma intambara iragenda yangiza byinshi kugeza n'uyu munsi. Ibintu ntabwo bimeze neza mu duce tumwe na tumwe. Mwagiye mubyumva ejo bundi Uvira habaye ibibazo, hanyuma ruguru hari ibibazo, abanyamurenge bakomeje kugabwaho ibitero, benshi bakurwa mu byabo, abandi bicwa. Inka ibihumbi n'ibihumbi byaranyazwe. Hanyuma bigaragara ko iyi ntambara yagize umurego ukomeye, n'ubu ikiwufite kandi ifite ubugome bwinshi. Uyu munsi rero turaza kuganira ku kintu kimwe cyagiye gikontribuwa cyangwa kigira uruhare runini mu rwango cyangwa mu gutuma intambara ikomeza kugira ubukana mu buryo abanyamurenge batari baciteguye. Ni ikintu cyaje kwaduka iyo ntambara irimbanyije cyangwa imaze gutangira, ikintu baje kwita ngo ni Murenge ni Murima wa Mufuliru. Iyo initiative yavuye he? Yazanywe nande? Yari igamije iki? Niyo tugiye kureba. Hanyuma turi kumwe n'umutumirwa wacu, twagira ngo tumwiyegereze ku murongo wa telefone kugira ngo dusesengure icyo kintu. Bwana mutumirwa, uratumva? Ndabumva neza, munyamakuru wa Kivu Connect. Mumeze mute aho muherereye? Akarere kiriwe gute? Akarere kameze neza, twiriwe neza, turabona ntacyo wabaye. Uyu munsi hiriwe ibikorwa byo gutangiza gushira kaburimbo mu muhanda wa Uvira RN5. Bakoze lancement yo kumenamo kaburimbo bwa mbere. Turizera kuko wenda bizakunda. Ibyo ni ibyishimo biri mu karere. Ikindi gihari ni nuko twabuze generale wa 33e région militaire wapfuye by'impaka byihuse. Hakaba hari hirya no hino avuga kuko bagiye kutuzanira undi wo kumusimbura witwa General Banza Joseph, yigeze kuyobora nanone muri aka karere kandi yasize amateka ari nka meza. Yigeze kubaho komanda secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu. Ayo niyo ari mu karere. Ubundi abantu baraho bamenyereye amagorwa twashizwemo, nuko amakene ko hasa. Tukira aho twagiye twumva abantu bavuga ngo Gasita yavuye Uvira, delegation yaraje, delegation ihura n'ikibazo wagira ngo yari izanye umwaka, niko twabivuga, kuko yaje kurangira general apfuye. Ibya Gasita bihagaze bite ubu ngubu?
birahagaze, ababiteje barahari, n'uwabitewe arahari, ariko ubu biracecetse kuko hari delegation zavuye Kinshasa ziza gukurikirana ivyo bibazo, nazo zitararangiza misiyo yabo, ariko banyiri rusaku batamitswe, twizera kuko wenda bashobora guceceka. Turabona nta zigaruka, ahubwo urusaku rwatangiye kuba mu kugabura ifaranga, amafaranga basigiwe mu by'idolari byinshi. Ubu nibwo rusaku dufite, bari gupfa kugabura amafaranga ngo runaka yajanye menshi, runaka agiye kuyarira i Bujumbura, nayo ni yari muri bene wacu, abaturanyi bacu. Ubundi tubibwira kuko wenda bishobora guceceka, kuko iteka ryose imbwa y'imotsi igatererwa igufwa, biba birangiye cyane, kuko niryo ibishaka, ibimoka n'igishaka. Sawa rero, ako karagaciyemo bwana analyste, reka tuguhe umwanya usuhuza abadukurikira kandi unatwibwire muri rusange, wibwira abagukurikira aka kanya. Murakoze cyane, ndibwira ko wenda guhera ku ijwi bashobora kutumenya, ariko nanone abatamenyereye ijwi reka tubibwire. Amazina ni Kineza Mathieu, uye muri Uvira. Uvira ni muri Sud Kivu. Sud Kivu ni province imwe muri province 26 zigize Kongo. Imvukira za Gatobwe ni muri territoire toujours ya Uvira, ni muri Mwaye Plateau. Iyo mwumva bavuga ngo akenshi mugenda mubona amaraporo atandukanye, bavuga habaye intambara cyangwa habaye ibitero, bakavuga ngo ho Mwaye Plateau de territoire d'Uvira, Fizi, Mwenga. Iyo bavuga Mwaye Plateau ubwo baba bavuze Gatobwe ni wacu, cyo kimwe na Mwaye Plateau ya Fizi, Bibogobogo. Ubundi wenje ubundi mbamupater wa société civile, analyste wa politique congolaise. Murakoze. Yego, ndibaza ko abantu bakumenye nk'uko umaze iminsi ukora ama intervention atandukanye, abatakumenye kandi nabo turizera ko wivuze kandi bashobora kuba bakumenya aka kanya. Bwana Kineza, nkuko nari mbivuze, reka tuje mu kiganiro. Intambara yarabaye, intambara iza ifite ubukana bwinshi, hanyuma biza kugera igihe tubona ikintu giturutse, ikintu cyaje giturutse kubona avuga bamwe mu bapfurero, ikintu bagikubitaho, ikintu bise ngo Mulenge ni mulima wa Mufuliro, bakakijyana bavuga ngo bahakana abanyamurenge muri Kongo, bashaka kwerekana ko umusozi imurenge atari w'abanyamurenge ahubwo ari w'abapfurero. Icyo kintu nicyo tugiye kureba. Icyo kintu bwa mbere na mbere wo kwibona bagikubisaho, wacyumvise gute, wacyakiriye gute? Murakoze cyane. Iki kintu carabaye kiremwa n'abapfurero batari bose, kuko ntago byakorewe mu nama y'abapfurero, ahubwo hagiye habamo ibintu by'amacakubiri mu muryango w'abapfurero. Bamwe baba abaopoza b'abayobozi ba kutime yabo ari bo mwami, biopoza kuri mwami Kalingishi. Harimo Bitakwira honorable Bitakwira Bihonahayi, ubu nyine ni député national. Yabayeho na ministre, yabayeho député, yagiye akora ibikorwa byinshi mu acteur wa politique muri Kongo. Hanyuma yopoza ku butegetsi bwa kutime bwa sheferi iyobowe na Kalingishi, akazana undi witwa Albert, kugira ngo Albert ari buba mwami. Abandi basaje b'abapfurero bazana Kalingishi. Ibyo bitera amakonflikt hagati y'abapfurero. Albert nubahe? Albert yaramuzanye mukuye? Albert
nawe n'uw'ibwami noneho umwami amaze gupfa habayeho kugira ngo barebe umusubirira usubirira umwami noneho hakaba umwami ko yari afite abagore benshi abami bo muri iki gihugu cyacu bakunze kuba bafite abagore benshi bakagira n'abana nyine benshi noneho bakazana uwo mu bakazana mu yindi nzu bitera amakonflit noneho muri za konflit ahari abasaje bagomba gutora umwami batora Kalingishi noneho kubera ko Bitakwira ari umu acteur wa politique kandi yari afite position nziza muri guverinoma yari ya influence Albert baramwanga abasaje nabo bagomba gukorana bose baramwanga bamwanze bazana Kalingishi kugezaho Kalingishi batangiye kumutuka bakamwita kuko atari uw'ibwami bakamwita andi mazina ko muri Kongo umuntu wese bashaka gukritika bamwita ukundi bamwita umunyarwanda kandi bazi se na nyina bene uko nguko noneho ibyo bituma mu muryango w'abafurero batumvikana Bitakwirasa n'ugize igice ciwe abandi basaje ba gardien ba kutime nabo bagira igice cabo kandi aribo bari kuri tere noneho ibyo bimutera kubabara ashaka ikindi kintu ashobora gukora kikanyeganyeza b'abapfurero ndetse kikanyeganyeza na diaspora y'abapfurero kugira ngo arebe ko ashobora kandi kugirirwa icizere kuko bari baramufashe nyine nawe bamushira mu mwanya nk'uw'umwami yari asigaye yafata amadecision yibikorerwa mu pere n'ubwo abagabo babasaje bamaze kwicara baravuga ngo finalement ubwami bwashize nima tugomba kuza dutegekwa n'abanyapolitike gutya kubw'inyungu za politike zabo ngo bamwigaranzure arababara ashaka ikindi kintu ashobora gukora niwe initiateur rero w'ico gitekerezo cha Mulenge ni Mulima wa Mufuliro aho byatangiriye byabaye tubizi nuko byakozwe n'ababikoze n'ibyavugiwemo na conclusion ubwo wenda turaza kubisesengura tubidevelope byose tubwire abantu amakuru kuburambuye uko byagiye bigenda ariko kuncamake honorable Bitakwira Bibonahaye Justin niwe initiateur w'iki gitekerezo bivuye kuko kutumvikana n'ababo bapfurero ashaka ikindi kintu gikomeye ashobora gukora kanyeganyeza abapfurero kikanamuhesha ijambo kikanatuma agira abafana benshi mu bwoko bwabo bw'abapfurero kuko zo bakoze ikintu gikora ku mitima yego aho nashaka kugira ngo mpasobanukirwe neza wenda mbarize n'abatwumva uravuze ngo niwe wakinisye uwo tuvugana Bitakwira Justin Bibonahaye aho ndimo ndibaza ko iki kintu cyaje gisa n'igitagetinga abanyamurenge gihuriye n'ukuntu yashaka kwirehereza imitima y'abapfurero bari basa n'abamaze kumuvaho ubundi majorite ni y'abantu n'aba extremiste kugira ngo agire ijambo nuko aba extremiste kandi iyo extremisme nuko agomba gukora ikintu gikora ku bwoko bw'abanyamurenge dore abantu wenda badabisobanukiwe hano iwacu umuntu kugira ngo atorwe kuba depite provincial cyangwa national nuko agomba kuba yavuze discours iyagresa abanyamurenge kugira ngo umuntu atorwe kuba perezida w'iki gihugu nuko agomba kuba yavuze discours yo kuvuga ngo ikintu ca mbere ngiye kubakorera comme projet de société yanje nzabirukanira abanyamurenge nzabirukanira abanyarwanda mbakure muri Kongo baje iwabo mu Rwanda umuntu prononce ico kintu atorwa kuri 90%. Dufatiye ku rugero rwa Martin Fayulu yaravuze ngo ikintu nzabakorera ca mbere kubirukanira abanyarwanda abatutsi abanyamurenge babivuge atorwa ku pourcentage zo hejuru nubwo baje kumudribble ndiya bari uhabwa ingoma ihabwa
Tshisekedi ubu nyine ari we perezida ariko amajwi Fayulu yari yagize menshi kandi ntiyari yagize ngo kubera kuko hari ikindi azwiho mu gihugu nta kintu na kimwe azwiho nta bindi bintu yari yarakoze bihambaye nta n'indi projet de société yari yapresente muri communauté ituma abantu bamutora ariko nuko yari yaprononce kuko abanyamurenge abatutsi zabiruna muri Kongo bagataha iwabo rero muri urwo rwego rero Utakwira yashatse kugira ngo afate sheferi ije mu maboko yiwe ayidikita uko ashaka ingana na degré extremisme imurimo umutima w'urwango n'ubwome ku banyamurenge bimurimo abicengeze muri sheferi noneho ari uzaza udikita igikorwa igihe yaragaragaye ko agifitemo imbaraga yashatse ikindi kintu ashobora gukora gisenya umunyamurenge ubwo twavuga ni nko kubasukira ku cyogeje yego noneho ugakimuzamure bamukomera amashyi bavuga ngo nguyu mugabo ukoze ijambo ahubwo bakura amaso ku witwa mwami nashaka yitwe mwami w'izina ariko uwo bakonsidera nk'umwami wabakoreye ikintu gikora ku munyamurenge twibutse ko kuri ako ngako twari tugezeho tugaclarifyinge ni ukuvuga ngo nimba abanyamurenge ku rugero muri Gatobwe ari amalokalite ahari ari muri sheferi y'abapfurero ntabwo ari ukuvuga ngo nta jambo bafitemo umwami ni uwa bose sheferi yitwa sheferi kubera yuko igizwe n'amalokalite menshi cyangwa n'amagurupema menshi ndagira ngo uko niko bimeze yego ubundi sheferi kugira ngo yitwe sheferi cyo kimwe n'igihugu kugira ngo cyitwe igihugu nuko kigomba kuba gifite ama province kugira ngo province yitwe province nuko igomba kuba ifite ama territoire territoire kugira ngo yitwe territoire nuko igomba kuba ifite ama secteur cyangwa ama sheferi wenda ico naco tuzakigarukaho ubutaha kuko nagiye mbona abantu bagenda ma confusion by'amasheferi n'amasecteur kubera iki muri Fizi hari amasecteur kubera iki muri Uvira hari amasheferi kubera iki uyu munsi bamwe bavyirata kubera ko turero birata amasheferi kandi muri Fizi hari amasecteur ibyo ndatekereza kuko babidevelopa mu kindi kiganiro kugira ngo abantu barushirizeho kubisobanukirwa ko bagenda babigiramo confusion batazi naho byahereye bigatuma birata ikintu batazi aho cyahereye noneho iyi sheferi kwitwa nubwo yitwa sheferi y'abapfurero kuko muri Uvira hari sheferi zitatu hari sheferi Plaine de la Ruzizi ariyo y'abarundi bareba kwa Kinyoni hakaba sheferi de Bavira hakaba na sheferi de Bafuliru za sheferi nanone zigizwe n'amagurupema sheferi de Bafuliru ifite grupema zitanu grupema ya Kigoma ya Itara ya Remera ya Runingu ya nikizo gutyo ni ya Muhungu noneho za grupema nazo zikagenda zigira amalokalite abanyamurenge bafite amalokalite nka lokalite ya Gihande lokalite ya Muhanga lokalite ya Ruvumera izo ni lokalite z'abanyamurenge guhera igihe c'abakoroni izo lokalite zari ziriho na mbere yuko abakoroni baza bakayira bari bayoboye wenda ntituzaza gusesengura kuri histoire cyagenda tuvuga tuzakora no ku masheferi y'abanyamurenge n'igihe yabayeho n'igihe yabaye supprimer ibyo tuzagenda tuzabivuga ariko kuri sipe uyu munsi ni ukuvuga ngo ubwo mu butaka bw'abanyamurenge bwa butaka nibwo bugize ya sheferi ubutaka bwacu bw'abanyamurenge bujije n'ubwo abapfurero n'ubw'abandi nibwo bukonstituwa iriya unit imwe ya sheferi yego reka dukomeze ndumva ibyo ngibyo tuzabifatira umwanya kubera ko abantu babigiraho confusion kandi na byiza kubimenya reka turebe iki kintu twatangiye ubwo twari dukoze kuri Gatobwe twagiraga ngo udushushanyirize mbere yuko twinjira nyirizina ndagira ngo uze kubanza tubwire iki kintu ucumva
wacyakiriye gute bwa mbere, hanyuma uhite ukomerezaho tubwire situation géographique ya Murenge, kuko ni akarere kegeranye na Gatobwe kandi uri umunyagatobwe byanga byakunda ugafitaho amakuru mu buryo buri géographique. noneho igihe byakozwe byarambabaje zakoze ku mutima. Muri planification yabyo nari mbizi ko byategurirwaga hano iwacu kugeza bishizwe mu ngiro. ngo bishirwe mu ngiro birudaho kumbabaza cyane. mbona ama intervention y'abapfurero b'iwacu b'abapasiteri batuyoboye bahaguruka bakavuga amagambo kubera kuko batatubona naho ntibazi kuko bigiye ku isi. iyo abantu babikurikirana birambabaza. nubwo bamwe baje kuza babisabira imbabazi bagakora ku marezo kuduhamagara biriya bintu yeme mwabonye nishano twagushije mutubabarire, ariko bo no kuvuga ngo byarambabaje kugezaho nagiye gusolicita emission kuri Kibenge TV, kuko Kibenge TV niyo yariko iredifiza en direct ceremony yabereye hari Murenge. bimaze kunkora ku mutima nagiye gusabaho espace kugira ngo tuganire kuri iyo sije. barayinima ndaheba nyine. naho icyo mwari mubajije ka Murenge, aho Murenge iri localize. ubundi Murenge ni muri Mwaye Plateau ya territoire ya Uvira. kuba nduvuye muri plaine de la Ruzizi duhereye nka Kamanyura, kuvuga ngo uvuye Kamanyura uza Ruvungi, wava Ruvungi ukaza kubwegera, wava kubwegera ni Mutarure, wava Mutarure ni Rubirizi, wava Rubirizi ukinjira za Sangi. ni ukuvuga ngo uruwo Sangi rurazamuka muri plaine, uzamutse aho ruva ugeze muri Mwaye Plateau y'ururuzi niho hagamije Murenge na Gatobwe. uruzi ruva muri ho Plateau za Kiryama, n'iriya za Gahororo mu karere ka isoko yarwo ni hwiri, ikamanuka ikagera muri Mwaye Plateau. muri Mwaye Plateau uruzi rwa Sangi ku bantu baza barwambuka muri plaine baze bamenya ko hagati ya Murenge na Gatobwe, kuko ruriya ruzi rwa Sangi irwo rugabanije Gatobwe na Murenge. uruzi na rwa Rubirizi ruba rwaciye mu ntuza, ruba rwaciye hino ya Remera. ni hirya ya Murenge. yego ni hirya ya Murenge. ni ukuvuga ngo muri Mwaye Plateau ushobora kuzamukira kuri kubwegera. uzamutse kubwegera handi uzamuka ukagera ahitwa Rubanga, ukaja Remera, ari naho za Kidote. uvuye Kidote uja za Gatala niho kwa babita kwira. uvuye Gatala uja Murenge. uvuye Murenge uja kumfashe nimwe yose ya Mwaye Plateau. iyo niyo Murenge. wazamukira muri plaine ukarengera Murenge, wazamukira kuri Gatobwe ugatambika hari umuhanda ukaje Murenge, wazamukira kubwegera ukaja Remera ukaje Murenge. ubwo Murenge iri hagati ya Remera na Gatobwe. Sawa, urakoze cyane, ndumva bisobanutse. Reka tuje muri iki kintu rero. Iki kintu cyatangiye gute? ni bande batangije iki kintu? cyari kigamije iki? ariko reka tubanze turebe cyatangiye ryari, kubera iki kintu. murakoze cyane. nibyo twari twavuze muri introduction. iki kintu cyabaye initié na honorable Bitakwira na Justin arakirema
mu rwego rwo kugira ngo agirire nabi ubwoko bw'abanyamurenge no gushaka gusiba amateka y'abanyamurenge. Byahereye muri sensibilisation, basensibiliza abantu b'iwacu, batumira abashefu bamwe na bamwe b'amalokalite ya Gatobwe, baragenda baje ibwami. Ubwo ico gihe bagiye kuva Albert ari we wari washizweho na Bitakwira, arabatumira ngo baze chef de localité, ariko ntihazemwe abanyamurenge. Baraza bakora inama, baremezanya, baravuga ngo bashaka gusiba localité z'abanyamurenge kugira ngo batitwa kuko nabo bagira ubutaka, ahubwo babe ba chef d'avenue. Baraza baragaruka babikorera amanama, nanone turayamenya kugezaho n'abareverend pasteur bari badufumbye basinye kuri izo nzandiko, baparticipe muri izo nama. Twebwe bamwe biduterera kuva no mu makanisa yabo. Ninje nari narabatijwe muri Sepak, revera wacu ari umufurero ryari kanisa ry'abafurero, ariko revera wacu ngo baje muri ibyo bintu za politike bituma tuyivamo tuja kwirubura handi. Ibyo rero ni amakuru tuzi yabaye aho turi, twabibayemo, twarabiparticipemo kurambuye. Izo nzandiko ziragenda zije ibwami zemeza kuko nta munyamurenge ugira lokalite, ahubwo ico bita lokalite zahindutse amaveni. Aba maveni ni maradufungu dugire andi lokalite ayobowe n'abafurero. Ibyo zari bivuye kuri Bitakwira toujours. Noneho bimaze gusaga n'ibimupfanye, bakuyeho wa mwami bashizeho uwundi, kandi batumvikana, iyo projet isa nigiye nko kubakle ainisha yindi yo kuvuga ngo tugende tuje kugaragariza amahanga kuko nta munyamurenge ubaho. Nta munyamurenge ubaho, ico bazabita ubwoko ni umusozi w'umupfurero, ntabwo ari ubwoko. Bibaze noneho barakizamura, bakivuga ku maradiyo, bakivuga ku mateleviziyo, bohereza amamessage vocaux, les audios, barasensibiliza gushoboka, batuma abantu bazamuka n'amamikorofone bagenda basensibiliza mu mihana yo muri Moye Plateau, kubabwira ngo mwitabire seremoni igiye kuzakorerwa imurenge, tuje kubwira amahanga, twebwe twese tuze kubwira amahanga kuko nta munyamurenge uba muri Kongo, ahubwo haba umusozi w'abafurero. Les vrais banyamurenge ce sont des Fuliru. Uko iyo niyo yari slogan, iyo niyo yari slogan yabo. Noneho Bitakwira atumira abantu aba extremiste ba Kinshasa, harimo uyu Mutula Samadar, Obed Samadar wita ngo mwami w'intozi, muri mwami w'embasi. Hakabamo uwitwa na Luvumbu Kibambala wa Lebon, nawe azayita ni mwami w'inzuki. Baragenda baje kwa Bitakwira, baje Kinshasa. Bitakwira arabapanga, ababwira ibyo baje gukora, abaheza amafaranga, basosia diaspora Fuliru nayo irinjira irakontribua, bakreya ikindi bise ngo ni Sojef, ngo ni Jeune Fuliru, iyo n'uwitwa Malipo Musegetera Olivier. Nabo barihuza, iyo nayo iyo structure nayo yari ivutse ya Sojef Mondiale, yari ivutse kugira ngo urwanye structure ya jeunesse yari isanzweho ya shoferi.
kuko bumvaga ko sheferi itari kuja muri extremisme ya cyane yabo bashaka ikindi kintu kuko babyifuza ya ikindi kintu gishobora kubafasha kuza baserukiramo kuza bavugiramo kuza basensibiliza ndetse no gukora acte de violence noneho barihuza baramanutse abo bari abasore babiri baraza barasensibiliza ko bari bafite amafaranga menshi bakuye kwa bitakwira diaspora yari yakontribuye bahuza amafaranga bafata abanyamakuru baragenda barazamuka baje noneho ko bari basensibilije abantu bose baritaba kuko narembaguye ko Murenge ifatanya na Gatobwe bisange gusibaciye hagati abapfu rero ba localité wacu benshi baragenda babo muri localité ya Ndegu abimangwa abakasheke abamugaja abo bose baragenda barambuka hakurya ya Sange bajayo abandi yavuye gakwa babitakwira za Katala za Mushegereza abo bose barirunga baja n'imihana yose ya Murenge abandi bavepfo za Kigoma barazamuka kuko ariko bamena amafaranga kandi bababwira ngo ibintu tugiye gukora tugiye gusiba witwa umunyamurenge tugiye kumusiba kuri ikarita y'isi kandi ari ikintu tutagomba kuneglige ikintu ca media ni ikintu gikomeye ni ikintu gikomeye kuko umuntu kukurega ikintu wamara ugaceceka ukinyomoze uri wa muntu utakizi iba gifata nk'ukuri noneho bahita babikomeza gutyo batumira n'abandi banyamakuru benshi batandukanye babaha amafaranga kugira ngo baze kuba abahamya nuko kuko bahasanze imurenge nta munyamurenge uhari bakababwira ngo ikintu ca mbere kizabereka kuko nta munyamurenge ubaho nuko aho hitwa imurenge ku musozi wacu w'abapfurero nuko nta mututsi muzasanga ibyoga bari barahatwirukanye nabo ubwabo iso conscient ko nta mupfurero wabanjije ku musozi w'umurenge n'amazina yose y'imihana y'imurenge iri mu kinyamurenge yiswe n'abanyamurenge inzuzi zaho n'iz'abanyamurenge kugeza n'uyu munsi tuvugana zitwa mu mazina y'ikinyamurenge nta zina ry'igipfurero wosanga nabo bona babaza ngo isi izina risobanuye kibura imenye ariko kubera wa mutima w'ubugome kandi ga n'intambara zagiye ziyadukura zitwirukana tukahava aravuga ngo ikimenyimenyi n'ikimenyetso nuko tugereyo tugasanga nta munyamurenge cyangwa nta mututsi uba kuri uwo musozi bisobanura ko nta munyamurenge ubaho ahubwo haba umusozi w'abapfurero iyo tuza kunavuga ngo umunyamurenge uvure munyamurenge ni umupfurero kuko niwe nyiri musozi ivyo bintu barabikora baragenda bakora izo ceremony hagenda hatangwa amatemonyage y'ikinyoma atandukanye muco gihe n'abapasteri bacu bahagurutse baja imbere ya kamera baravuga ibikorwa ciza ni koko nta munyamurenge twigeze tubona ahangaha n'abanyarwanda bagomba gutaha bagasubira iwabo mu Rwanda ariko nta munyamurenge uba muri Kongo ivyo bintu barabitemanya bari abashumba badushunze abandi twagiye turera batubereye abungeri abandi bamwe abagore b'abapfakazi bafatiye abana ku ishuri twabishurira amashuri babaja hariya abantu b'imitima y'ubugome n'igitangaza akaja hariya akavuga ni koko bari abantu mwagize neza kuba twirukanira kuba baratuvuyeho turaruhutse uko karavuga ngo araruhutse ngo bamuvuyeho ariko twari ko tumwishurira abana ku mashuri ubugome buza buzamuka bukarenga ubwenge nuko izo ceremony zirakorwa barabiviligariza ku isi yose
uretse kuko batageze ku ntego gusa zagize impact negative ku bwoko bwacu habayeho amatake akomeye kugeza naho abandi bantu bagenda babirekipera kugeza naho n'abakozi b'Imana nkabamo n'iki barekipera bene izo mvugo nabo igihe bashobora gushaka ibintu zo kwirenganura ku ndirimbo zabo zaririmbwe mu buryo butemewe hagahita azana amapropo yo kuagretsa ubwoko oliye yo gutereta probleme de manière individuelle kikibazo yagiranye n'umu individu agahita akigeneraliza akakiglobaliza ku bwoko bwose agahita asubiramo muri ya magambo akavuga ngo koko ngo abanyamurenge ngo bamenyereye ngo gushimuta ngo ntibanabaho ngo saba kongomani ngo bashimusa ubutaka bw'abandi ngo bashimuse umusozi w'abandi none bageze naho bamushimutira indirimbo ico ni ikintu kikwereka ko ni ikintu cagiye gikura kigenda kigera no mu mahanga kigera no ku bantu kumva kuko nk'uwo muntu utarabisobanukiwe utarabizumvishije ahita bikonsidera umukozi w'Imana agatangira nabo kuzana amapropo agressif contre une communauté muri urwo rwego reka bagiye kumaraho ingaruka zagiye bigira impact negative ariko ntibyageze ku ntego nyamukuru yabo kuko kugeza n'uyu munsi nanone yaraye akoze discours ndavuga Justin Bitakwira nicyo naringiye kukubaza twumvise ko ariwe initiateur w'iyi initiative hanyuma kimwe mu ntego zacyo cyangwa muri takeaway bakuyemo nuko batakagomba kandi kuvuga umunyamurenge mu izina ahubwo bose batangira kutwita abanyarwanda none muri iki kibazo cy'Ibuvira cya Gasita twagiye twumva abahoze batwita abanyarwanda kuko benshi banashaka gukoresha basitara ku ijambo umunyamurenge bagahita bigarura uyu munsi uwo twakwita akarutwitsi kuri iyi topic turiho yasohoye audio avuga mu ijambo lebanyamurenge nukubera iki ibi bintu ese nukubera ko abantu bashobora kumufata nka chameleon cyangwa hari ikindi kintu umwuka wera se yamumanukiye cyangwa yahuye n'indi pressure bimeze bite yagiye bivuga kenshi yagiye bitonganira n'ababo yatutse ba honorable François Rubota yatutse ba honorable Muhivwa Ngwebo Godefroy yatutse abandi bakonseye bo mu ntuza ba sheferi y'abapfurero bitwa ba Kagombe yagiye atukana na mwami ubwe Karingishi n'igihe yagize uruhare mu izamuka ry'abanyamurenge bava aho bari bahungiye kubwegera baja basubira mu Rurambo babifashijwemwo na Twirwaneho biragahoraho iyo tuyivuga twumva dufite ifyeri ryo kuyivuga kuko ikamiye ubwoko Imana ibakomeza amaboko bakungajwe na General Charles Intare Batinya mukomere muri abagabo tubaha dukunda dushigikiye hamwe n'Imana muzatira ubwo ico gihe agenda bisubiramo kenshi arabatuka akabatuka ngo kubera ko bavuze izina ry'umunyamurenge amaudio yiwe menshi arahari avuga ngo umuntu uzosubira kuvuga ngo umunyamurenge uwo muntu tuzamuca mu bapurero uwo muntu ntituzumvikana uwo muntu tuzamurwanya kugeza ku munota wa ivyo n'aba disciple bibo barabifata barabiadopta abo ba Samadar aribo bana Ruvumbu Samadar ico gihe yari president wa jeunesse y'abapfurero je nari president wa jeunesse y'abanyamurenge tugahurira mu atelier atandukanye ari initié n'ama organisation nationale ou internationale mu bintu bya cohésion sociale mu bintu bya cohabitation pacifique entre les communautés
ndibuka muri atelier imwe twahuriyemo ya INIREC yari ihagarariwe na INIREC nandika kuko buri muntu yandikaga imbere yaho yicaye ukandika izina ryawe na communauté uvamo noneho ndandika amazina yanje Kineza Mathieu jeunesse Shikama noneho Shikama individualité warangize nawe aho yicaye hari imbere n'abandi bicaye arandika nyine jeunesse Fuliru warangize yongorero uwo bari kumwe aravuga ngo amahirwe ngo Nyarwanda yagize kuko atanditse ngo Banyamulenge ngo yanditse Shikama ngo koko kabisa ngo bashikama kibashikama sawa ariko iyo bona yanditse ngo Banyamulenge iriya karatasi nari kuyishanyura ngo mvuge gutyo kamere nanje razamuka namafata indi papier nandikaho jeunesse Banyamulenge ngo nandike jeunesse Banyamulenge arahaguruka arayifata arayizingazinga ayita muri poubelle ndahaguruka naje mfatiye wenda yizingazinga nyita muri poubelle sale yose ko mamasho aravuga ngo ni kimwe ku kindi ngo tuze gusohoka none ibyo turarepare turarangiza tumasone dutangira dialogue ngo tuze gusohoka turazamukana n'ibirenge tuja ku muhanda uvuye kuri sale arambwira ngo politike tubamo ngo ibyo tuvuga ngo sivyo biba ku mutima ngo ariko ngo kubera impamvu za politike ngo bituma bimwe tubivugira muri public kuriye ndamubwira ngo wowe ntabwe gute ibintu wemera udashobora kubihamya aho uba buri wenyine cyangwa imbere y'abantu none se politike yawe niyo gucamwa abantu politike yawe niyo kwangisha abandi bantu abandi yo gusambura ibitanemera iyo si politike ubundi ni art de gouverner ntabwo ariyo gusambura wowe wumva politike nkiki politike wowe wibwira ko ari gusambura no kubaka bishatse kuvuga ko barabiyadopte barabyakira barabyemera zaho na bamwe b'abapaseri batangira kubivuga bakavuga ngo koko ntiyagira uzosubira kuvuga ngo Umunyamulenge ahubwo muze mubita Abanyarwanda n'Abanyarwanda nta Munyamulenge uhari ariko biza kurangira bicubse barya bose batwitaga Abanyarwanda uno munsi ko barakora amadiskuru yabo bakavuga Umunyamulenge duhereye kuri initiateur w'igitekerezo Justin Bitakwira watutse abandi akabaziza kuko baprononce izina Umunyamulenge mu kanwa kabo uno munsi nawe karabiprononce amadiskuru iwe yose turayafite turayabitse ibyo yavuze amagambo yavuze ibyo yatutse abandi byose birahari uno munsi nuko wenda nabo bataragira courage yo kumusubiza wenda bakumusubiza ngo ese byabitutse fadututse uno munsi usubira bidutuka ko wabuvuze mu izina uno munsi karabavuga ejo bundi na Ruvumbu yaravuze yavuze Abanyamulenge ejo bundi Samadar ubu nyine niwe coordinateur provincial wa Wazalendo yavuze Abanyamulenge abandi bitwa bahewani bazabakunda gutuma ama audio ku marezo sociaux uno munsi karavuga Abanyamulenge yari yaravuze ngo ntazosubira kubavuga mu benshi ko baragenda basubiramo bakagenda bavuga ngo Abanyamulenge bishatse kuvuga ko projet yabo yaraferize malgré financement nini bashoyemo yafashe ubusa umugani w'abayumbe nibo bazavuga neza ngo amape abadusa bafashe ubusa ariko atakeza rero dukoze analyse y'ibiri bimutera ntabwo ari umutima mwiza yagize ariko cyabimuteye n'icyatumye akora iyi discours nubwo yavuze kitari ku mutima ariko kandi unayisesenguye neza contenu yayo harimo utuntu turi nk'ama contradiction kubera ko ikintu cya mbere yakoze yakondane bari abantu bari gutanga ultimatum ku Banyamulenge kuvuga ngo babahaye iminsi 10 yo kuba bavuye ku butaka bwa Kongo bagataha
ibyo yabikondane kandi avuga ko abo bantu atari abakongomani ahubwo ni abanyarwanda, ni intumwa z'u Rwanda izo ziri gukora biriya. Icyo ni ikibazo muri politiki ya Kongo kugeza ku rwego rwa perezida. Haba n'inka izo zisaya, inka ni isaya mu Rurenge bavuge ngo ni abanyarwanda bayisayishije. Igiti nikizagwa gihushwe n'umuyaga bazavuga ko ari u Rwanda. Iyo ni n'urwitwazo bamaze kwishiramo. Yes, bamaze gufata kuko ikibi cyose kibaye bagomba kugishira ku gihugu cy'u Rwanda. Rero yashizweho pressure. Delegation ejo bundi yatubwiye kuko yabaye interpellé kubera ziriya discours za invitation à la haine tribale bamuterpellé, ariko gatutaramenya ico bamubwiye ihamagariye n'ibyo bavuzwemo, tukibaza ndetse inakoze coba arico bamutegetse ngo usubire nanone ya kanale wakoresheje iyo kwensita abantu kuri violence contre une communauté, usubire uyicemo kudementir no gukondane ibi bikorwa. Kandi utabikoze justice gukurikirana. Ntekereza ko muri analyse zanje kuko ni pressure yashizweho yatinye, noneho yarebye nyine ari sous sanction za Union Européenne kubera izo mpamvu, none ga ubutegetsi yararimo nabwo butangiye kumukurikirana pour les mêmes causes. Ngiye kubuwa reka noneho bikondane mpaguruke nivuguruze nubwo bitavuye ku mutima, ariko nivuguruze niyerurutse mu mahanga kugira ngo ndebe kuko ubutabera butankurikirana. Niyo mpamvu yabikoze, ariko kandi kuri twebwe kuba ari we ubivuga ku kanwa kiwe nanone nishema kutatsinzwe kuri projet ya mbere yatangije. Ukirangiza kuvuga kuri icyo kintu, abantu bagiye bibaza muri delegation yavuye Kinshasa n'amaudio benshi bene wabo bagiye babivuga bibaza ukuntu atabonetsemo. Wabihuza ute n'icyo ngicyo waruvuze? Ubundi delegation iza kuza nawe yari yiteguye mubaza kuko na annonce delegation yakozwe niho avuzwemo, aravuze ko ari kuza kuko niwe bakonsideraga nka coordinateur wa mouvement wa Zalendo ko ari ushobora kugira ijambo avuga rikijana, ariko bihita bihurirana n'ama allegation atandukanye, malerte atandukanye yakozwe n'abanyamurenge asita kandi izina ryiwe, ndetse n'ibyo yaramaze kuvuga bumva kuko nawe yarashigikiye ibi bintu byo kurwanya abanyamurenge. Noneho oliye yo kumushira muri delegation aba interpellé, arahamagarwa kuja kwisobanura. Yari ku murongo w'abaja muri delegation. Nuko ngo cyatumye ataza Uvira nuko yari yahamagajwe mu rukiko kuja kwisobanura. Yego yahise ahamagarwa kuja kwisobanura. Deja ntiyakwiye gusubiza muri delegation, ari semer de trouble wasubire kandi ari we uza ku niwe initiateur w'izi division. Muri ibi bikorwa byose bibi dukorerwa ntabwo ari we kandi wari kuza wari uza kubikemura. Aba interpellé bituma ataza muri delegation, ahubwo twari ko twibwiraga ngo noneho ga justice igiye gukora, ariko gicakora nyiri bwite yarivugiye ngo irarwaye. Perezida Faci Beto yaravuze ngo notre justice malade. Urumva nyine itaza kubirwaye, wari utangiye kuyivura nawe yaje kumurembera mu biganza. N'igitangaza. None yaramuhitanye nawe yaramufunze.
neza uno muntu ndaba yavuze nibi ngibi bagombye kuba ari makala cyangwa ndolo. None ikindi kibazo twagiraga ngo tugane ku musozo, kubera iki abantu benshi bumva nk'izi initiative zikorwa abazifite amakuru bagaceceka ntiba byamagane rugikubita, haba ari mu banyamurenge haba ari mu bapfurero bene wabo bazi amakuru, biterwa n'iki? Noneho ikintu ca mbere kigoye ni umutekano w'umuntu, kubera ko aba bantu babikora bafite ubugome ku rwego rwo hejuru. Icya kabiri bafite intwaro. Icya gatatu baravuga rikijana, baza bashigikirwa n'ubuyobozi buhari. Ugasanga umupfurero ugira ngo abivuge avyamagane wakicwa, umunyamurenge ugira ngo avyamagane wakicwa. Ibyo bigatuma abantu baceceka. Abo ndavuga ku bantu bari hano mu gihugu, umuntu agatinya gupfa ugaceceka. Hanyuma abandi bafite uruvugiro, abo bafite mu mutekano ni diaspora. Diaspora niyo yakagombye kuvuga ikadenonsa bene ibyo ngibyo. Diaspora namwe mucecekera, kandi ari mwebwe dutezeho kuba mwogira ico muvuga kuko kurengera ubwoko. Ureka ko nanone batazabihesha agaciro cyane, ubu nyine ho basigaye bafata bakaza badutega amamikoro ngaho ngo vuga, bakakuvuga bakakubwira baguhagaze iruhande n'imbunda ngo ngaho uvuga kuko mufite umutekano cyangwa mutawufite. Naho ibaze nawe icyo kintu wowe wosubiza iki? Nabiriya byavyikisha ngo bazajya bifotozanya n'abanyamurenge. Yes, nibyo ngibyo. Nibyo nibiriya ngo mwifotozanye n'abanyamurenge mumwereka amahanga kuko ngo muri amahoro. Hanyuma n'abanyamurenge bamwe na bamwe bakabishigikira bavuga ati nta kibazo dufite, bene ibyo. Abantu barashonje cyane, inzara yabaye shiri, ntawe ubizi niba ari kunyagwa kw'inka. Abantu barasonza cyane, inzara imara abantu gufura, abantu abo kurwanira inda zabo kugeza aho bashobora gutrahir ubwoko kubwo kurya kawunga. Biragatsindwa n'Imana guhemukira ubwoko kubw'indamu z'inda zabo. Nibagende bahindukire, nibagende bagaruke. Nukuvuga aho ngaho taguciye mu ijambo, nukuvuga ngo hari bamwe bari mye place ngo gagombye kwamagana ibintu nk'ibi, ariko bamaze gushirinda imbere. Noneho hakaba n'abandi, abo ndavuga bari mu gihugu, hakaba n'abandi bumva babyamagana ariko kubera umutekano wabo bakabura aho babikorera. Ubundi je icyo mvuga icyo mpagazeho nasima nemeye n'ingaruka zacu. Dufite abadepite nibo kanwa k'abaturage, batowe n'abaturage kugira ngo baje kuvugira abaturage. Dufate ku rugero rwa Uvira dufite abadepite nationaux 4. Muri abo badepite 4 harimo umunyamurenge umwe. Abo nibo bakwiriye kutuvuganira nk'abaturage twese. Ariko barya batowe batari abanyamurenge, icyatumye batorwa, batowe kubera kuko bafite amadiscours agressif, atuagresa nasa. Nicyo cyatumye batorwa. Rero ntibagera hari imbere ngo baje kutuvuga neza kandi baratowe kubera impamvu zo kutuvuga nabi. Barangiza tukagiramo umunyamurenge. Umunyamurenge ntatuvuganire.
no kutamuganira iyo anaceceka anacecetse gabyozo twabifata nyine twavuga ngo nabo yatinyiriye ubuzima bwiwe nta nuwo mugaya ariko akarenga akaza yataka kubadutaki Metre Moise Nyarugabo Imana imuhe umugisha wari ile mo mentor nemera ni umugabo abandi boreberaho umugabo witanga akavuga kugeza aho oso perezida wa assemblée yamubwiye ngo vache-vous au Rwanda un député élu ariko son président de l'assemblée akamubwira ngo vache-vous au Rwanda jiwanye mu Rwanda umudepite watowe mu gihugu ariko ibyo ngibyo akazirengagiza nubwo perezida bamubwiye gutyo akavuganira ubwoko akavuga noneho yagira ya courage yo guhaguruka akavuga atitaye ku mutekano wiwe kuko ashobora kubizira atitaye ku kazi kiwe agahaguruka akavuganira ubwoko akavuga ngo abanyamurenge batewe mu minembwe batewe kuri iyo vomi ko baraharasa ibisasu abana b'abakobwa baguye mu mazu imuhira amasasu karabasanga mu mazu bapfuye yataka yakora alerte kuri Twitter visi Rukema akavugo awa reka babone twari twarabibabwiye n'abashefu n'abatemwe ontemwe ikintu kibabaje ico kintu kikababaza niwe wakagombye kutuvuganira niwe ufite ijwi rigera ibukuru urumva ico kintu gise cyerekana urugero rwiza Metre Moise Nyarugabo n'urugero rwiza aba ari Kinshasa agahaguruka muri Parlement akavugira ubwoko bwe ndetse akavugira n'abaturage muri rusange representa ariko noneho hakaba n'abandi bari mu mwanya we ntibavuge ubwo ntabwo ari kuvuga rero ngo umutekano bari muke kuko twarabibonye Moise yarabikoze n'abandi bakagombye kuba babikora rero cyane rwose abo nibo ba mbere nakubwiye bakagombye kuvuganira abaturage bose sans distinction sans discrimination aucune bose bakabavuganira umunyamurenge nico kimwe no mubembe cyo kimwe n'umupfurero n'umuvira no munyindu n'umurega n'umushi twese noneho sinzi ko umuntu ndakumva neza cyane yego noneho abo bantu ntibabikore mu gihe rero batabikoze abandi bashobora kubivuga ni ama grande personnalité les notables bari Kinshasa bari ku rwego rwa province Bukavu natwe ku rwego rwacu turi la mutualité ni umuryango w'abanyamurenge nanone butaka tukaka ubushoboka twajana raporo ku buyobozi bwacu butwegereye kugira ngo nabwo buzane raporo ahandi ariko ubundi umuntu wakagombye kudutabara wa mbere turi muri meri ni ubuyobozi bwegereye abaturage tubiye maire de la ville ikibazo cyacu nabago atagikemuye kitari kuri competence ziwe abagomba kwizamura kuri province kagikemura cyangwa cyaba kirenze competence zabo bakakirenza ku rwego national ugasanga batamubwiye noneho nukurega urega ni uregera ico utaka nuko bagutera nicyo bakwifuzaho ugasanga ntitugiye tubona nyine ubutabazi n'uruvugiro muri urwo rwego hakaba hasigaye gusa diaspora kuba hari ico yovuga niyo mpamvu wumva bamwe bagenda bakondane ngo amaradiyo ngo radiyo z'u Rwanda ngo zivuga gute ibibazo bya Kongo koma c'est une actualité non ko ari actualité uretse umujournaliste afite limite ntabwo yareka kuvuga ibyo yumva biri kuba ahantu cyangwa amakuru yahawe n'amakuru yumvise rwose ariko abantu bashaka ko dupfa tubumza akanwa nibo bagenda barwanya n'irya media
ihagurutse kugira ngo ivugire umunyamurenge kugira ngo yerekane ku rwego rw'isi ikibazo umunyamurenge afite bagahagurukira kuyirwanya bakayita intumwa niki amazina yose ashoboka. Hanyuma tugana ku musozo nagira ngo kubaza ikibazo cya nyuma kuri iyi sije byarabaye byagize ingaruka ni bimwe mu bintu byagiye bigira ingaruka mu gusenya akarere kacu n'imihana y'abanyamurenge igatwikwa ibintu byinshi bikangirika inka zikanyagwa none abanyamurenge muri rusange haba ari mu gihugu n'abari hanze twakwigira iki kuri initiative twabonye bakubisa ahantu ikabyara ingaruka zingana kuriya twabyifatamo gute n'iki wabwira abanyamurenge muri rusange? Murakoze cyane. Icyo abanyamurenge bakwiriye gukora aho waba uri hose n'ibyiza waba urimo byose n'umurimo mwiza waba ufite n'ibyo waba winjiza n'icubahiro waba ufite n'izina waba witwa nta shema wabigiramo iwanyu hatabaho. Udafite iwanyu nta shema waba ubifitemo. Rero abantu bose abari kure n'abari hafi nidutekereze iwacu dutekereze ko tugomba kubaka kandi hazubakwa mu ruhare rwa buri muntu. Dufite abemeye kumena amaraso yabo abo ndavuga kwirwanyeho Imana bakomeza amaboko abo batanze icy'agaciro kuruta ikindi n'amaraso. Abandi batanze kwandire muri ibi bibazo uko byaba bimeze kose kavuga ngo iwacu tuzahata tuzahaba nubwo abaturanyi batabishaka tuzahaba bagatwikirwa bakanyagwa bagapfusha ariko barasiporta. Banyamurenge bene wacu banyamurenge kazi zimurenge mutekereza iwanyu kuhatekereza no kuhakorera cyo kimwe n'ingero tugenda dufatiraho ko abenshi muri twe turakijijwe tuzi ijambo ry'Imana cyo dufatira ingero kuri Nehemiya turebe ukuntu batekereje kuja iwabo bakaja kubaka iwabo harabaye amatongo tubamenyesheje kuko iwacu habaye amatongo. Nuko tukakoze ngo tube nk'abagenda tuvuga buri karere Rurambo yose yashize hasigaye kariya gace gatoya kubatswe na twirwaneho hariya igahororo za Mugono hariya bari muri confinement hari abantu ukagenda indondo yose agasigara kariya kantu ka Muramza na Mugeti na Nyakirango no kwirango bene kaje ukagenda to hagati cyose cyashye kitarimo umuturage ukagenda ugasura ugasanga umunyamurenge aho ari confine mu nkambi mu mikenke ugasubira ugatibuka mu Kanogo ka Minembwe kandi n'abandi bari confine mu mihana mikeya yerwa guhugu. Umurenge yose yarashize yabaye amatongo ariko arabiyemeje arabemeye gutanga amaraso yabo hari nabemeye kudaheba gakondo nimwe dukeneye. Ingaruka nyinshi zatubayeho n'ubukehwa twarababuze icongeyeho dukeneye imbaraga mu buvugizi hakenewe ko haboneka abavugizi bavuganira ubwoko imbaraga zifaranga abantu bagomba kurya abantu bagomba kwambara abantu bagomba kuvuzwa abakomeretse bagomba kuvuzwa n'ibindi bitari ngombwa kugenda bisubirwamo muri bakuru murumva. Hakenewe abantu akarere mutazubakwa n'ibiti dore abaturanyi bacu barabimaze babisatuyemo imbaho ibindi babitwika amakara zarashize. Nimuze twubaka iwacu hakenewe abantu bubaka nimukora amaproje ya development y'iwacu. Aba bantu batwikiwe amazu wowe muntu uri muri diaspora ufite ubushobozi botekereza kubaka amazu 5 ukayubaka iwanyu mu Rurambo iwanyu mu Bijombo
iwanyu mu Minembwe, iwanyu mu Bibogobogo, iwanyu kuri Gatobwe, ukubakira abantu batanu, waba ukoze umurimo ukomeye. Byaba ari development y'igihugu, ari development y'akarere, waba nanone wasiste babandi bemeye kwandire mu bibazo. Ijambo kwa nyuma no kubabwira ngo ni mutabare wanyu, buri muntu mucashoboye, buri muntu mucashoboye. Ikindi tubasaba nuko byarama, udashoboye gutabara, udashoboye kugira icako naceceke, ariko kugira ngo muze muva hariya ku mamedia mukomeze mutubabaze, mudutukira bari kumena amaraso, uhagaruke uje kuri space no kuri za YouTube ngo kuratuka twirwaneho. Icyo kintu kiratubabaza, gitukomeresa imitima. Nimugende mukireke. Niba udashoboye kugira ico ukora, genda ufata akanwa kawe uceceke. Intwari zirahari zizagakora. Murakoze, murakarama, murakagira n'inka n'amata. Urakoze cyane Bwana Kineza. Reka dusoze ikiganiro cyacu tugushimira cyane, wakoze ku mwanya wawe kandi wakoze cyane ku busesenguzi bwiza, rwose abantu bungukiye byinshi muri iki kiganiro dukoze. Urakoze cyane, Imana igumugisha. Murakoze cyane. Hanyuma reka dushimire n'abadukurikiye mwese, mwakoze ku mwanya wanyu, kandi dukomeza kubabwira ngo ushobora gufata media, urashobora gufata YouTube, urashobora gufata Twitter, urashobora gufata ikinyamakuru cyandika, urashobora gutabaza kugira ngo abantu babashe kubona ubutabazi. Urashobora gutanga amafaranga ukagurira abantu imbuto, ibishimbo, amafu n'ibindi, imyenda, abana ku ishuri, ibikoresho n'ibintu byinshi biba bikenewe kugira ngo akarere kacu gakomeze kabeho. Ikindi ni ukwamagana bene ibi bintu by'aya ma initiative bigenda bikorwa n'aba extremiste. Kuri Twitter hari ibihakorerwa byinshi, abajene surtout. Fata Twitter, usubiza abantu, ubabwira ukuri, ureke kurebera gusa itambuka abandi ngo bari bakuvugira. Hari icyo wakora muri iki gihe. Rero dukomeje kubashimira mwese abakomeje gukora subscribe kuri channel ya Kivu Connect. Hanyuma tubwira n'abantu batarabikora, nyaboneka kudusapotinga no gusapotinga akarere kacu, no gusapotinga ubwoko bwacu. Turabingize abandi ngo mudukorere subscription, mukande kuri subscribe button, hanyuma ibintu bikomeze kugenda neza. Rero dusoje ikiganiro, turabashimiye rwose ku mwanya wanyu. Imana ibarinde n'abanyu ndetse n'ibyanyu. Ciao ciao, naho utaha.